بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يتي الله سبحانه وتعالى هانو دو يتede on neminde hore jiyaɓe makko ɓe nemaji hewɗi huɓuɗi en toriki Allah subhanahu wa ta'ala o hawrindi en e ko o yiɗi o yarli. Hara e heɗitiɓe radio Bonheur e o ñalorma meɗen ɗo eɗen ɓeydodirde e toɓɓere tawande e ko ɓuri e himmude e gurdam meɗen ɗan, tawde dina meɗen kan ko e hoore ɗum ɗo woni ko yowi. eɗen geli wondema neɗɗanke on si tawi woni himo faala fewde, himo faala moƴƴude, himo faala hisude, be o yowo e hoore ko selli, ka finde, ka konguɗi e ka kuuɗe. jonno hiɗon andi ka nder dina l'islam meɗen wono andirɗen noon, l'islam on ko eggaɗo iwi e yirde yahi e yirde, iwi e yirde yahi e yirde ha hewti en enen. Haray toɓɓere aranere nden taho hiɗen andi neɗɗanke on hella ko yoɗiri kon e dina makko kan, ko ɓuri e hewde kon o heɓay welsindare e mum, o heɓay tefoje ma lande so wattani yili e majje gongay e hoore makko ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti kon. Neɗɗanke on ko honɗum o faala ko angal peewal ngal, bal yuridu l insanu li yafjura amama. Haray mo suti gonga on mo andi fi makko, kono ko ɓuri e hewde kon o yelotako gollitirgol mo, faalatake gollitirgol mo. Ha jomiraɓe gande go o wi'i wondema no tawa e ko woni sabu ha tawi l'islam on ñaawali taho ka hoore leydi ko tawde goto ɓe no faala yo l'islam on ñaawo kono harana e hoore mon. ko ɗum waɗi haray kaɗo dina kaka Allah subhanahu wa ta'ala woni ka kayru ka jippi ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi ko Jibril woni ko Allah nuli e makko. Ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko kadi o nula e mofte luttuɗe ɗen fof. ɗen andi nulaku ne laaɗo ngu sallallahu alayhi wa sallam wa awano aramɓe ɓen ɓe tawata ko yimɓe mum ɓen tunnulano e muɗum, kanko ko e hoore aduna o fof o nula. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. idan si tawi woni ko fi mofte ɗen fof woni ko o nula, Allah subhanahu wa ta'ala hebli moggo makko ɓe o yottina e mum, ɓe tawata gasay wonde kañum kadi ko yottina faade e luttuɓe ɓe. idan mana enen jokkorgal meɗen ngal ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko hewtinta habar nelaɗo on e meɗen ko ɓeɗo sahaba ɓen ɗon kadi yottini e taabi'iyankoɓe ɓen ɗon yottini e hikkiɓe ɗon ɓen ko non ardi ha hewti ka wonɗen ɗo. joni noon so wattani yili on taway ko hawnino e muradu ɗum honɗum woni ɗum wona goɗɗo yewtete ɗo fi philosophe ɓe wonnoɓe ɓaawo
ɓe tawata marano goto wi'eteɗo ɗo ko jangana kujo maɓɓe ma wondiɗɗo maɓɓe anduɗo alhaali maɓɓe o wondi e maɓɓe gurdam mum ɗam beru ko ɓe wuri ko ila ka ɓe fuɗɗi jannude ɗo wi'e misal kono hara si tawi wi'ama ɗum ɗo ko Aristote wi ɗum ɗo hiɓe huuli kala e ɓen philosophe ɓe aramɓe wi'aɗo ko kanko wi'i ɗum ɗo goto landotako ko hombo yottini ɗum ha hewti fof ko jaɓa kono si wi'ama ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗum ɗo hara himo waɗi e ɗiɗi e hoore noon hara sanadu no woodi ko hewtimma kan haala ko kaarijo fillike o wi'i kaari yewtilan on ɗon wi'i kaari yewtilan on wi'i kaari yewtilan ha hewti e sahaba ɓen ha hewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so woli oyna wondema hadiseji ɗin ko lo'uɗi hadiseji ɗin ko ɗum na gongal mana o fenna ɗum ɗon e hoore sanad no woodi ɗum to o gongina hara sanad ala ko ɗum waɗi wiɗen hande en suɓo toɓɓere yewtugol fiɓe sahabaɓe ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗi ɗo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala e yewti en fi muɗum o ɓangini ɓural maɓɓe ngal o holli en ko o jaɓani ɓe kon yaafafuye e ko ɓe falji kon o holli en yarluye makko on hella maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala o wi en laqad radiya allahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara jonnon haray buyi ukkidiray piiji ɗi si wolama ɓe inna sahabaɓe no murtima sahabaɓe no waɗi ɗum e ɗum e ɗum haray ka toɓɓere aranere taho ɓangine ko hombo wi'ete sahabaji ko on hawruɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara himo gomɗini nelaɗo himo gomɗini Allah himo gomɗini nelaɗo o maayi e hoore l'islam o hara murtere waɗali ɓawo muɗum manam o murtali illa ka o yi wondi ɗon e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jonnon haray ɗo biru ko o wondi e nelaɗo ɗuuɗi fanɗi haray mo tawaka sahaba idan si wiyama sahabajo murti haray wuuluɗo ngol ɗo konngol on o handa ko mbo wiyete sahabajo murtuɗo wiyatake sahabajo nafiqijo wiyatake sahabajo idan haray sino wi'ede sahabiyankejo mo tawata on en heɗoto yewtere muɗum eggen yewtere makko nde gollitiren ñemtin iwtiren ɓaawo makko ko o mo sifiɗen ɗo tawɗo gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala gonɗini nelaɗo wuuridi kadi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko fanɗi wo idan ko ɗum ɗo wi'ete sahabaji jonnon haray ɗe sahabaɓe ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi ko kamɓe ɓuri moƴƴude mofte ɗen ɗe fof Allah wacciɓe nokkeli hewɗe Allah subhanahu wa ta'ala wi en ka deftere makko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانه وتعالى وي محمد كوني نلاغ الله gondim be wondunobe ben e makko ko sattube e heferbe ben yurmodirbe hakkude mabbe
ay ɓe ko ɓe ruƴƴuɓe ko ɓe sujjuɓe ɓe ɗaɓɓa ɓural Allah subhanahu wa ta'ala e yarluye Allah subhanahu wa ta'ala ay ɓe tun yi'a mande pewal ngal ka geece maɓɓe. Idan batteji ngal ɗon pewal subhanahu wa ta'ala o yewti en kadi e aya goo o wi en lakin rasulu walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawz al-'azim. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ɗo kadi ndaare ka aya walladhina amanu ma'a to walladhina ma'a. Idan harayno gasara en faami ko honɗum woni ko faanda kon ke ɗeɗo ayeji woni ko ƴetta ta'rifu on wondema ko wonduɗo on ene laaɗo sallallahu alaihi wa sallam mana hawri ene laaɗo yiide ene laaɗo har mo gomɗini Allah gonɗini ne laaɗo o wuuri e hoore ɗum ha o maayi e hoore ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala wi en aya go was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Idan Allah subhanahu wa ta'ala wi en aramɓe ɓen attinoɓe ɓen jaɓɓude naati kal islam woni kaka ferunoɓe iwi makka ɓen yehi madina woni ko wonnoɓe madina jaɓɓiɓe ɓen feruɓe ɗon woni ko iwtirɓe ɓaawo ɓe ɗon ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wi o yarlikeɓe o weltanikeɓe kamɓe kadi ɓe weltanto ɓe yarlo gay Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere ko waɗanta ɓe kon. Idan Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe aljannaji ɗi tawata canɗi dogay e ley muɗum hara ko ɓe luttoɓe kadi ka aljanna ton ko ɗum ɗo wi'ete malal mawngal ngal. Idan Allah subhanahu wa ta'ala o wacciɓe nelaɗo on kadi sallallahu alaihi wa sallam o wacciɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maki ashabi amanatul li ummati fa ida dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adu. Mana hoolare kissal moftaɗen ko sahabaɓe am ɓe si sahabaɓe am ɓe yehi moftaɗen arayɓe ko ɓe fodano kon. Idan haray ɗum ɗo ko wattante yili e muɗum ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani ɓeɗo sahabaɓe ɓural molanagal ngal tawata kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en fi maggal nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yewti en fi muɗum. Jonna Allah subhanahu wa ta'ala wono arirnon ka hadis nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wondema Allah suɓike sahabaɓe makko ɓen e hoore tagu ngum fo si wona annabaɓen e nelaɓen ɗo kadi ko hadis goo laɓɓinɗoɓe nelaɗo maki e hadis goo ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fof ko yirde an nden hooti hikkiɓe ɗon ɓen hooti hikkiɓe ɗon ɓen. Idan mana ko ɓuri moƴƴude e yirde nden fof ko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wa sallam. Idan ɓen ɗon noon yirde woni kaka mofte men ɗo ko kamɓe ɓuri moƴƴude si yimɓe ɓen fof ko aduna o fof ko sewtama ko kamɓe ɓuri moƴƴude si feƴƴi annabaɓen e nelaɓe. Idan mana ɗum ko teddungal janal ngal Allah subhanahu wa ta'ala waɗani e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wa sallam. Idan Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani ɓeɗo sahabaɓe kadi ɓural goo honɗum wondema si feƴƴi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ɓe woni kon e muɗum no jokke no iwtire ɓaawo mum nelaɗo makani en sallallahu alaihi wa sallam mo gollitiray mo ƴettay sunna yo gollitir mana sunna nelaɗo on e sunna lontiɓe mo ɓen nelaɗo maki sallallahu alaihi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Idan ari e hadis Abdullah ibn Umar ka wondema Ibnu Mas'ud o wi'i mo gollitiray sunna yo gollitir sunna attinoɓe ɓen ɗon woni sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wa sallam ko kamɓe ɓuri moƴƴude ɗeɗo mofte
kamɓe ɓuri ɓe laaɓude ɓerɗe, kamɓe ɓuri luggude ɓerɗe ka gandal, kamɓe ɓuri fanɗude ronditagol dongal ngal gaynata. Yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suɓi fi wondu e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, o suɓi ɓe fi ɓe wonu eggoɓe diina makko kan hewtina iwtirɓe ɓaawo ɓen. O maaki jikkinore nandintine e maɓɓe ka jikkuji maɓɓe e ka laawol maɓɓe ko kamɓe wonno wonduɓe ɓen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Idan hay gooto wawata waɗude ko moƴƴi ɓuri ko sahabaɓe wonno e mum. Ko ɗum waɗi ɗo, si tawi woni sahabaɓe ɓen ɓe feƴƴi, iwtirɗo ɓaawo ko o wakkili o hewtotako ɓe. Andite hadith nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wondema ta on yennude sahabaɓe am ɓe, hara goɗɗo e moɗon o itti ko fotata e fello Uhud kanŋe sadaka, ɗum fotata e jungo tew maɓɓe, wona hay feccere jungo tew ko ɓe itti. Mana ko yete muudo eɗen andi ko juɗɗen ɗiɗi tew, mais hara ko feccere muudo, mana jungo woto ngon tew ma feccere ngon jungo tew ɗon, so itti kanko sadaka, an a itti ko fotata e fello Uhud sadaka, on fotata baraje ɗin sabu moƴƴere e ɓural ngal Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe ngal. Ko ɗum waɗi Ibnu Umar radiyallahu anhuma o wi'ayno wota on yennude sahabaɓe nelaɗo ɓe ko fii honɗum, ko fii darnde goɗɗo e maɓɓe leer gooto, no ɓuri moƴƴude golle goɗɗo e moɗon gurdam makko ɗam fof. Idan mana en andi haray ɗo jiyaɗo on no haani wattude yili e nde ɗo toɓɓere. Anditen noon wondema ɓe sahabaɓe ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi ɓe fof ɓe fotata e ɗi fof. Idan sahabaɓen hiɓe ɓurdi kamɓe kadi hakkude maɓɓe, ka woni ɗon kamɓe on ɓe fof kamɓe sahabaɓe hiɓe ɓuri aduna on fof, mofta ɗen fof se feƴƴi annabaɓe e nelaɓɓen hakkude maɓɓe kamɓe kadi Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi ɓural hakkude maɓɓe hiɓe ɓurda. E nder ɗum ɗon mana Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe waɗi himo waɗi e maɓɓe kamɓe si feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe fof ko ɓuri ɓe moƴƴude ko Abubakrin radiyallahu anhu. Si feƴƴi Abubakar ko Omar al-Faruq, si feƴƴi Seydina Omar ko Uthman, si feƴƴi Seydina Uthman ko Ali radiyallahu anhum ajma'in. Ko ɗum waɗi haray so on wattani yili ko ɓuri e hewde kon faaleteɓe bonnude ɓen diina kan ko ɗo ɓe fuɗɗorta fi liɓugol ɗe teddude ɗo. So on wattani yili ɓe foppa har heɓe moɓodirno ko Abubakar lonti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓay woni o feƴƴini fof kadi fottanno e hoore Omar, fof fottani e hoore Uthman, si Ali hewti. Idan ti tawi no misal no woduno faamunoɗo wondema no toon ɓurɗo moƴƴude harana Abubakar, lurral waɗayno hakkude maɓɓe, kono fottangol maɓɓe e hoore Abubakar no holli wondema ko wonɗe yewtude ɗo ko ɗum kamɓe kadi ɓe faamuno. Idan ƴettugol goɗɗo e maɓɓe mo tawata no hikki ka daraja hella ley towna on ɗon e hoore luttuɓɓen, wona e faljere nde tawata ko kanko tu waɗi nde, kanko tu wowni nde, hay mo o towni on tawtamo e hoore ɗum. Ko ɗum waɗi ɗiɗi jiyaɗo on no duwa ardinde hakkil o andita kaɗo dina ko jeyka ka Allah subhanahu wa ta'ala, o jokka dalilji ɗin hara o jokkali beleɗe ɗen, ko ɗum ɗo woni ko hesinta en. Idan hare jiyaɓe Allah e nder ɗe ɓure ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani toon kadi ɓure. Idan en andi ɓeɗo sahabaɓe nayo hiɓe ɓuri sahabaɓe fof, e nder ɓeɗo nayo kadi ko Abubakar ɓuri. Idan no toon noon woɓɓe goo si feƴƴi ɓeɗo nayo no lutti jeego e ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wewliniri ɓen aljanna, natugol aljanna. Idan ɓen jeego ɗon kadi watto ɗon ɓelle ko homɓe Talha bun Ubaydillah e Zubair bun al-Awam e Sa'ad ibn Abi Waqqas, kañum e Sa'id ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf e Abu Ubayda
Amir ibn al-Jarrah. Idan ɓeɗo no tawa e ɓeyditotoɓe ɓen e ɓeeɗa nayo wona ɓe sappo wewlinira ɓen aljanna. si feƴƴi ɗon yimɓe badre ɓen ɓen ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani ɓe ɓural ha ari ka hadith nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ko hon ɗum andinte Umar walla no gasa Allah ɓe ɓokki yimɓe badre ɓen o wi'i ɓe hon ɗum golle kala ko faala ɗon mi yaafike on. si feƴƴi ɓen ɗon ahlul bay'a yeeyudunoɓe ɓen e nelaɗo ƴettannoɓe nelaɗo ɓen bay'a kala leggal nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam natata yiite gooto e ɓen yeeyudunoɓe e Allah subhanahu wa ta'ala kala leggal. ɗum ɗo si iwi ɗon hot hikkoɗon noon hande kadi sahabaɓe luttuɓɓen fof iftiri no Allah subhanahu wa ta'ala yeɗiri ɓe noon ɓure ɗe. jonnon si tawi woni ɗum ɗo waɗi holli ɓeeɗoɓe fof ko ɓe waccaɓe, holli ɓeeɗo fof hiɓe mari ɓure ke Allah subhanahu wa ta'ala. ɓure fotay jungo tew maɓɓe ma feccere jungo maɓɓe nema si ɓe itti ɗum sadaka a itti fello ko fotata fello Uhud no gasara boyi seni ɓe Makka i fello Uhud ngol no ngo janɗiri e no ngo juutiri. si tawi woni wono gonɗon fof waɗama kanni an a itti ɗum sadaka tawi ɗum baraji ko heɓata ɗon kon fotata e baraji ko sahabankejo ittuɗo jungo tewnema sadaka heɓata kon ka baraji a andi ɗum ko ɓural janal no ɗum ko ɓural janal no mana misal muɗum no waywamo ƴettiɗo joni kanŋi mana kilo goto e ƴettuɗo chargement kaaɗi mana wonata gotum no ɓurdi. idan ɓural ngal Allah waɗani ɓe ngal no ɓuri ɓural wongal ngal hakkude kilo kanŋi e chargement kaaɗi. joni noon hare ko ɗum falaɗo wiide si tawi Allah wacci ɓe ɗo ko firi ko himo yiɗi ɓe, so o suɓike ɓeɗo ko firi himo yiɗi ɓe. mo yiɗi Allah be o yiɗa ɓeɗo o, so o yiɗali ɓeɗo haray o wonali ka o haani wonde ɗo. so o yiɗi ɓe Allah yiɗi ɓen haray o woni giɗo Allah, mais so añiɓe Allah yiɗi ɓen haray o wonali julɗo ɗaɓɓaɗo on. joni noon ko honno hikkoto ɗon wonande yimɓe sunna ɓen ko yiɗugol ɓeygure nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam. sonnaɓe makko ɓen ɓe fof o jogito wonde maɓɓe fof ko ɓe neniraɓe gonɗinɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala wi ka deftere makko annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. idan Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ko annabajo on ɓuri handude e gonɗinɓe ɓen di hoore maɓɓe. sonnaɓe makko ɓen ko ɓe yumma maɓɓe. idan si ɓe woni yumma meɗen ɓe mari teddungal ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mari kon ko kamɓe woni ko tooliɓe. ɓe mari teddungal e meɗen ko kamɓe yumma meɗen woni yumma meɗen jibinɓe en ɓe mari ɗum teddungal e hoore meɗen ma ɓuri tawde honɗum Allah subhanahu wa ta'ala o tabintini neneyagal maɓɓe ngal wonande meɗen ngal tawata iwata fanna manna ko en gonɗinɓe ka aduna ga kala hara. amma noon neneyagal ko tawata kon ko jibinɗo jibinta ɓiɗɗo ɗum kaka aduna ɗo siyahama kala hara eɗen andi bontay fala ansaba baynahum fa ida nufiha fi suri fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalun. idan Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka deftere makko hollugol en ɓural ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani sonnaɓe nelaɗo ɓen. o wi en ka deftere makko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سبحانه وتعالى ويكون يسنى بين الأرض وأوا غوتو يسنى بين كبر المولانا قال الله سبحانه وتعالى ودني واجب hollugol ko honno ɓe gasata wa'ude fiyo ngal ɓural ngal Allah waɗani ɓe ɗon yo ngal luttu andintinen noon wondema ɓe sonnaɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe fow ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓaniɓe mo idan o neɗiɓe kadi o waajiɓe idan ɗum ɗo fow ko hollugol ɓeeɗo no mari teddungal ngal Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe andite no woodi e maɓɓe mo tawata dewgal mum kaka hawre kammu ko Allah humi dewgal makko ngal na hay ben makko idan ɗe teddule ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗo sonnaɓe nelaaɗo ɓen tawi ko kanko suɓiɓe si probléme yanino ko kanko ñawdayno hayka nder suudu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha o yewti sahabaɓen ko honno ɓe wondirtata e maɓɓe hay so tawi ɓe hatojini goɗɗum keye e juuɗe ɓeeɗo wa ida sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab tiɓe naati ñamugol qur'an wiɓe wa ida ta'imtum fantashiru wala musta'annithina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq idan haray ɗiɗo fof ko hollugol e ɓural ngal Allah waɗi ngal ka nder suudu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan Allah yewti en wondema ko o waɗiri ɗum ɗo ko laɓɓingol ɓe innama yuridu llahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira idan si tawi ɗiɗo no toon holli ɓeeɗo Allah suɓiɓe o laɓɓiniɓe yo Allah dandu neɗɗo o dambude e ɓeeɗo tuundi ɓaawo Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinde ɓe idan hare jiyaɓe Allah nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe andintini en fi ɓeygure maɓɓe nde mana no tawa e ko hanuɗen waɗude teddingol nde ɓeygure ɗo idan waɗi noon si feƴƴi sonnaɓe nelaaɗo ɓen ɓeygure nden e ɓadal maɓɓe siɓɓe maɓɓe e enɗam maɓɓe ɗan fof kadi koko hana yiɗede hana teddinede reenane wasuye nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e maɓɓe on nelaaɗo makirno noon mi andintini on ɓeygure an nden mana mi wasiyike on wasuye moƴƴo ka ɓeygure an idan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam filliti ɗum ɗon idan nde hiɗen juula e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wattoren ɓeygure maɓɓe nden nder ton idan no tawa noon e yiɗugol sahabaɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure makko nden e sonnaɓe makko ɓen e enɗam makko ɗan hara en ɓurtinale e gooto ka aw haani wonde ɗon en townaalimo ka place makko ko fii hon ɗum no woodi faljoɓe yaha haa ƴetta inna wondema ɓen ɗon kamɓe ɓe faljata ma ko nantata e muɗum wono Allah haɗirno noon woɓɓe goɗɗo kadi fantingol ka diina Allah wiɓe ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu ala llahi illa alhaq idan haray ɗum ɗo ko hollata wondema neɗɗanke on koyo wono hakkundejo giggol ngol koyo ngol ɗowire sunna on koyo ngal ɗowire wahyu on mana naya a feƴƴito o andi cheytan no boni l'islam lawol makko ngol ko tumbo ngol woni idan si a feƴƴintini woni el si a mankini woni el mana ko ɗum waɗi no woodi e karamakoɓe go o landanoɓe ko hon ɗum waɗata tawi ko jawdi o okka o inni e mana hakkunde boneji ɗin ɗiɗi kono tawi no mettinande ko hon ɗum woni hakkunde ɗin boneji ɗiɗi mana walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama mana ka dina si ama teddingol goɗɗo si wonama yiɗugol goɗɗo mana ɗi fof harayno woodi limite on ko hakkude nayi a ŋakki nayi a feƴƴinti so a feƴƴintini woni ella so a ŋakkini woni ella ɗum ɗon noon ko eɗi fof wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nnasi wa yakuna rasulu alaykum shahida idan haray jeeɓe Allah ɗum ɗo ko yoga
ko hanuɗen waɗude hakkunde meɗen e nde ɓeygure nelaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam. idan no ari e hadiseji hewɗi ka Allah subhanahu wa taala nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ka o huuɗi mana feƴƴintimɓe ɓen yahuɓe ha yawti keere ɗi l'islam keeri ɗin. idan haray no tawa e masiboji ma ellaji ɗi tawata no wadde mana yahugol ha hewta ɓeɗo sahabaɓe yiyitana ɓe ellaji tukkaɓe ma ko nentata e muɗum ɗuyta ɓe sifoɓe sifaji kanuɗi ma ko nentata e muɗum ɗiɗɗo haray ko ella hulɓiniɗo mo tawata résultat muɗum ko sikkintingol yimɓe ɓen e egguɓe ɓen oɗo wahyu lannode muɗum wona sikkitagol e dina kan e hoore muɗum. wande yahawi ha woɓɓe sikka wondema kaɗo dina on ko ɗuyti ka sabu hon ɗum si wiyama wondema awal hadiseji fenaɗi no ton hadiseji lowɗi no ton hadiseji bonɗi no ton mana ɓe yejjita wondema ko ɗum firi ko wondema Allah no reni dina makko kan si wodi faalaɗo jillidirde gonga on ko fenanden Allah jaɓata foɓe Allah ittay woɓɓe worɓe pottina fenande nde dira to. idan si wiyama fenaɗi ɗin no ton si wiyama hadiseji lowɗi no ton idan haray selluɗi no wodi ko waɗi diida wi'a lowɗi ko ɓay selluɗi no wodi seno ɗi fof ko ɗi gotum wiyatano ke lowɗi e selluɗi. idan ɗum ɗon ko mande go o wondema no wodi ɓe Allah elti fi renugol kaɗo dina makko. joni noon haray tukkugol e hadiseji ɗin ma tukkugol sahaba ɓen ko ɗatal ɓurgal hulɓinade ngal e bonnugol dina kan itta ka few. joni noon hiɗen andi wondema ari hadiseji nelaɗo on adorno ɗen nane nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ka haɗi en yennugol sahaba ɓen kaɓe haɗi en liɓugol fi maɓɓe. ko ɗum waɗi jomiraɓe gande ɓen ɓe yewti fi neɗɗo mo tawata waɗi ɗum ɗo jikku muɗum wondema haray ko o neɗɗo fuɗɗuɗo ko alano ko tawata aramɓe ɓen ɓe tawrano ka ɗum ɗon haray on ɗon ko neɗɗo rafidiyankejo ko fi honɗum ɓural ɓeɗo sahabaɓe fo no sutir fo no andi. kono haray ko honɗum addata tukkugol ngol ton ko kanugol jikku e ngaygu wongu ka ɓernde. si wona ɗum sahaba ɓen hara en wi'uno misal ɓe bonni est ce que o wonɗo ɓe yennude fewndo hande hiɓe bonni mo goɗɗum la est ce que hiɓe waɗi mo goɗɗum la joni noon est ce que bonnuɓɓen fof ko noon o jogori ɓe la hay bonnuɓe mo kanko o jogorali noon no wodi bonnuɓe mo ɓe tawata himo yaafi kanko ɓeɗo na kanko bonni kono himo jokki o huɗaɓe kamɓe o ɗaɓɓa woɓɓe go'o kadi ko wallitomo huɗugol ɓeɗo sahabaɓe. on andi ngaygu no ton ngu tawata wona bonnere nde o wowli nden ɗum mais nden ɗon ko fiino o suusinira woɓɓe go'o mana yanugol e damɓe yanugol e sahaba ɓen aybina fi maɓɓe yennaɓe ɓayare ko ɗum ɗo woni faale makko. idan hare wattanayi moƴƴa e nde ɗo toɓɓere no gasa noon hara komi woni yewtude ɗo kon bu'e meɗen no geli ɗo en baɗɗinay tu woni fino faamire. idan ti tawi woni goɗɗo e goɗɗo no haɓi acce kamɓe haɓuɓe wendiɗo tum ɓe heɓawa onon luttuɓe si tawi woni hewtali on wota on eggu hawre wonnode toon nden addonde haga hakkude ɗo e sahaba ɓen duuɓi wulure e temeɗɗe nayi e goɗɗum. ti tawi ha joni no woodi wakkiliɗo yennugol ɓen sahabaɓe huɗa ɓen ɗon sahabaɓe on andi ngaygu wongu ngun ka ɓernde makko hay waɗɗa ko o faala kon haray ha jonde ɓuttale ko ɗum waɗi hiɗen hani taskade hiɗen hani gollitirde haqqille meɗen ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko noddi en e muɗum haray ko en wattu yili moƴƴa e goɗɗo sengo. idan hiɗen hani yiɗude sahabaɓe hiɗen hani ɓe laɓɓinde si goɗɗo wi'i en hiɓe falji hiɗen andi na renaɓe hiɓe wawa faljude kono ko ɓe falji kon mutay ka nder baharuji moƴƴi maɓɓe inchallahu taala si hiɓe falji. si tawi noon hara misal faljere waɗunde nden ton ko ton nde waɗi si tawi ella waɗɗo on ko ton waɗi Allah laɓɓini terɗe meɗen e mum eto ɗe laɓɓinen ɗenɗe men ɗe kadi e muɗum. si Allah wi'i o yarlike goɗɗo ɓay ko kanko nangitirta bonnuɗo on ko kanko yaafoto kadi simo faala ko kanko yoɓata moƴƴinɗo on si kanko o wi mi yaafike kaari haray ko honto goɗɗo
o humoto wi'a o kaarinato e yiite Allah wi yaafike ko kanko le jogi yiite kanko jogi aljanna na an jogi yiite na an jogi aljanna ko honɗum mi faala wiide yo neɗɗanke on heɓu annuye moƴƴo yo neɗɗanke on heɓu ɓernde yaajunde wota monano wana wota woni place Allah monoɗa e tikka an ko Allah tikkayno kon ha tawa a innay an a yoɓay ko Allah yoɓayno kon ko fi dina kanko kanko jii se darino Allah subhanahu wa ta'ala shar'iniri non dina kan yurmede ko woni e mum ko noddugol jiyaɓe ɓen baka ɓe makko hay bonnuɓe ɓe nani subhanahu wa ta'ala no noddi bonnuɓe nde fantimɓe ɓen kadi taw ɓen fayda taƴanike hoore mum wondema Allah yafata ko ɗum sabu ɗuɗugol boneji ɗi kono Allah wi'iri ɓe qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah wiɓe jiyaɓe makko ko fitima fa Allah o yafata jonnon ɓeɗo ko jiyaɓe ɓe tawata ɓen ko ordinaire jonnon ɓeɓe o wacci ɓeɓe o suɓi yo wondu e nelaɗo makko on hara ɓen ɗon bonnay ronka yafade hara ɓen ɗon bonnere maɓɓe wonay sabu yoɓe huuɗe ɗi duuɓi ɗo fuu hara jiyaɓe Allah ardini hakkil moƴƴe mo ɓe e meɗen yo himmir ko woni kon e makko e to moƴƴina hoore ma jiyaɓɓen ko ɗiɗo jiyaɓɓen ko ɗiɗo ko faalaɗo yo foppu moƴƴo faalaɗo yo foppu heɓu moƴƴere faalaɗo yo foppu heɓu aljanna ko hombo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala tawɗo ɓernde mum nden ko ni waɗi hay o yii goɗɗo no bonni ko o yelantomo koyo Allah fewnumo ko o du'antomo koyo Allah fewnumo hara himo maapi ko oya bonni kon wota Allah nangitirmo o toranomo Allah yo Allah fewnumo yo Allah yaafomo oɗo ko faalaɗo yo oɗo naatu aljanna ka na e tawowo sago makko koyo foppu yahu ka yiite koyo foppu naato e yiite koyo fof waɗu ko boni nange e lettoye ka Allah ko hombo woni on ko iblis ha o wondirani Allah wondema o jokkay ɓeeɗo ha ɓe foppu ɓe tawe ka yiɓe yiite Allah subhanahu wa ta'ala wi on ɗum o wondiri kanko Allah subhanahu wa ta'ala wondema kala jokkuɗo iblis ko on ɗum o hebbinirayɓe kamɓe e kanko e jokkuɓe ɓen fof ka yiite idan kanko faale makko on koye fof yo ka yiite joni mi lando an o jiyaɗo ɗo ko laawol hombo e ɓeeɗo jokkata nelaɗo ko faala ko yo foppu heɓu moƴƴere nde yo fof naatoy ka aljanna iblisa ko faala ko yo fof naatoy ka yiite ndaari ɓernde ma nden an ko honto nde woni yimɓe ɓen hiɗa mari huwondirteɓe hiɗa mari ɓe wonɗa wuridude e mum no woni ɓe nanɗa inde mum ɓe nanɗa inde mum ɗo fof ko honto an ɓernde ma nden tawa kaka faalande yo fof naatoy aljanna haray a woni ka laawol nelaɗo si a woni tawa an faale ma on koye fof yahu ka yiite a woni ka honto a woni ka fedde iblis itan goto men be yo suɓo fedde muɗum nden haray si a wonay ka fodde nelaɗo a yiɗanay fof moƴƴere andite nelaɗo piyuɓe ɓe yennuɓe ɓe raɗiɓe ɓe mana waɗuɓe piiji bonɗi fof ko ɓe hewtuno ko ɓe makono idhabu fa antum mutlaqa nelaɗo yaafi fof iɗen kono ɗo woni ko annabaɓɓen andira ko Yusuf alayhi salam mana kotiraɓe makko toñunoɓe mo ɓen pii mo uni ka koloyru yeeyi mo waɗi ɗi fof fi pottingol mo ka maɓɓe pottinamo yeeso moggo ɓen makko ko wino ko o yaafiki ɓe fof idan ko ɗum ɗo woni ɓernde moƴƴere nde ko ɗum ɗo woni ɓernde ɗaɓɓande nde idan amma noon laawol iblisa ngol ko faale fof bon naata ka yiite ko ɗum waɗi si a yii tawa an hiɗa yiɗi ko bone e watte kon hiɗa yiɗi ko jeenete kon hiɗa yiɗi ko wujjete kon hiɗa yiɗi ko wona wareede kon hiɗa yiɗi mana masibo hay wolaɗo inde nawnare inna yandi yo Allah waru ɗum fof yo waru fof mana sifa on annuye bonɗo ɗon ko laawol iblisa ngol woni ko julɗo woni ko kefeero yelano fof moƴƴere nde heɓuɗo o alhamdulillah mo heɓali o goto felatake inchallahu taala haray mi andittina en ko radio Bonheur FM wonnoɗen e heɗade haray ka micro ɗo eɗo wonduno e musidɗo moɗon on Mouhamadou Diallo ka technique to hiɗen wondi e Mouhamad Dian Sow
luttuɓe giɗon geliɓe dawni darode waɗolem men o yoni. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.